Mampa cho me pie me basisi. When you say me ye aduane wo se me kokuru aba. Akagadu ne garlic na ma wo huru egu asanga no. Tima ya na me hihye me nsa. Me mpese bebubu. Spices. Omia e natural. Eno. Na be dintina abere wemu na nyim da. Mankasa no ho. Me so ontwu akagadu na garlic nfa mam. Ne wemu na nyim da me yo. Menti wala nna so. What choose spices to what? Atanka me pemi de bia natural. Anti sankofa natural spices. Enti nanka. O say the maranka sa me pemi be natural iti. Sankofa natural spices. Ana na me so. Enchiri nyim. Preservative ti nyim. Enya anka say ye kwem ha to fudi na wade ye. Kakadu enketenkete prakete. O ye de ebe bibiara sankofa natural spices to a natural kafa it will be them na do dey see adi ni need ba membre menya mi bibia natural sorry ko this advert is FDA approved. sankofa natural spices Mampa cho me pie me basisi. When you say me ye aduane wo se me kokuru aba. Akagadu ne garlic na ma wo huru egu asanga no. Tima ya na me hihye me nsa. Me mpese bebubu. spices omia e natural eno na be dintina abere wemu na nyim da. Mankasa no ho. Me so ontwu akagadu na garlic nfa mam. Ne wemu na nyim da me yo. Menti wala nna so. What choose spices to what? Atanka Me pemi de bia natural. anti sankofa natural spices. Enti nanka. O say the maranka sa me pemi be natural iti. Sankofa natural spices. Ana na me so. Enchiri nyim. Preservative ti nyim. Enya anka say ye kwem ha to fudi na wade ye. Kakadu enketenkete prakete. O ye de ebe bibiara sankofa natural spices to a natural kafa it will be them na do dey see adi ni need ba membre menya mi bibia natural sorry ko This advert is FDA approved. Yo, Malaysia, this is the nation's uncle, Offa Bishop Lumba. We are sitting in our family. A Koowaa Show na Ocean wo KUMAWOOD TV so no. O man no krasa wom. To me bomb kwabini si anoma wo samu wo famani abere. Me simu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa Show so, e wo KUMAWOOD TV. Ni enka no kura nkyere nipa. O man panyini yamfonso aka no kura kyere no. Saa na minister yamfonso wo hia no kura. Na nanom ahemfo apolisifoɔ asogyafoɔ ha obi bia wo fa kura me yebɔ ne me hia no kura boa me ne yenka no kura wo man mu e wo KUMAWOOD TV bai wo dwen wo sei dan ya sama totawi a wonka bi ma na to nyankomago a menka bi ma no fi so mu nyina ya Abraham ma na mpesa me ka kire Ghana se ye wo abrofo krama bi a wonim nyansa chen panni bi a ma no position dan ya me ka ya na nipa nte ase ba me mo mfato bi se enne ukokoduru airport a e obroni krama ya tete ne se wonyina ho no hunu nipa kokehye no ho a wonche no abra ye di nipa kodina wa yetu o muka o mutimi hunu nipa ontimi di tete se kokehye no ho nanso broni krama timi di tete me ye che no di se wo hwe ya broni krama bi so wo mfaso che panyini bi a ponte ne Ghana na kurowe sese ya na mo se mo be ye ne dia awieye ne ye nyina ye be hunu awieye abusia make sure so be he Koowaa Show e wo KUMAWOOD TV anopa no nsia ekosi anopa no woche na ebe dedede nsama ekoso e wo social media no na abobo ano ene ebetu bi apete wo so ama wo so wate mo host Diane ena me dey KUMAWOOD TV amansane ye na yediemu sankofa natural spices Mampa cho me pie me basisi. When you say me ye aduane wo se me kokuru aba. Akagadu ne garlic na ma wo huru egu asanga no. Tima ya na me hihye me nsa. Me mpese bebubu. spices omia e natural eno na be dintina abere wemu na nyim da. Mankasa no ho. Me so ontwu akagadu na garlic nfa mam. Ne wemu na nyim da me yo. Menti wala nna so. What choose spices to what? Atanka Me pemi de bia natural. anti sankofa natural spices. Enti nanka. O say the maranka sa me pemi be natural iti. Sankofa natural spices. Ana na me so. Enchiri nyim. Preservative ti nyim. Enya anka say ye kwem ha to fudi na wade ye. Kakadu enketenkete prakete. O ye de ebe bibiara sankofa natural spices to a natural kafa it will be them na do dey see adi ni need ba membre menya mi bibia natural sorry ko This advert is FDA approved. Yo, Malaysia, this is the nation's uncle, Offa Bishop Lumba. We are sitting in our family. A Koowaa Show na Ocean wo KUMAWOOD TV so no. O man no krasa wom. To me bomb kwabini si anoma wo samu wo famani abere. Me simu nyina mo nka me ho.
ewo Koowaa dwumadie so ewo KUMAWOOD TV ne yanka no kura nkyere nipa ɔmampanyini yamfonso aka no kura kyerɛ no saa na minister yamfonso ohia no kura na nanom ahemfo apolisifoɔ asogyafoɔ obi bia wo fa kura me yɛbɔ ne amehia no kura boa me ne yanka no kura wɔ man mu ewo KUMAWOOD TV dai woje won say dan ya sama totawia wonka bi ma na to nyankomago a menka bi ma no fi so mu nyina ya Abraham ma na mpesa me ka kyerɛ Ghana sɛ ye wɔ abrofo kanama bi a wonim nyansa kyɛn panyini bi a ma no position na ya me ka ya na nipa nte ase ba me mo mfato bi sɛ enne ukokodru airport a ye broni krama ya tete ne sɛ wonyina hɔ no hunu nipa kokehye no ho a wonche no abra ye de nipa kodina wa ye tuo mo ka omutimi hunu nipa ontimi ditete sɛ kokehye no ho nanso broni krama atimi ditete me ye che no di sɛ wo hwe ya broni krama bi so won faso che panyini bi a ponte ne Ghana na kuro yi sese ya na mo se mo be ye ne dia awieye ne ye nyina ye behunu awieye awusia make sure so be he Koowaa dwumadie e wo KUMAWOOD TV anopa no nsia ekosi anopa no woche na ebe dedede nsama ekoso e wo social media no ne abobo ano ene betu bi apeto so ama won so wate achama no pay e ma wakwa ed mobile KUMAWOOD TV Koowaa dwumadie ene de ba be sumo ifisa brea ekosi se no woche ebebo ene entina nsem bebre aba e wo social media no so no ene be ma wo so hu de eko ene de ebe nyina yetina sese ye de aseda be ma obo ade no sansanadom no ayekese e wo menomi enu so a yeni hye ayebeka che no than to say thank you Yahweh mini ede Diane eduhine aseda to so mienu ye de be ma e ya boafo a abrebia no wonum egibre ede wo musika eso yasne ema yedi Koowaa dwumadie ebrel asda enkoma odifo na na eboa o japekrom papa se odi hyebia na adwene mo ka no enu no ma basa emobrowa enyanka ekranfo munyina mosene no intopase muntutumrika na momra japekrom na moba onedru ebeka mo afenso no mo a montade hyemaya basa modidi maya basa enyanka mobrowa munyina no ose obeye madom enti momfene number na eda screen so no na enkita hodi bia no one wo eni ebi kra wontimi nkọja pekum esefata se wo se ba bia wo no oba na obeye wadom a ose obeye ne sisa pepepe e de amaw enti mistrewo frɛ no na woni no endi nkomo anope na inshira ebe ye wodia ya fast debut ema sankofa natural spices for ene spice obi use eno ane sankofa natural spices so it's so nice delicious so palatable I can go on and on with the words but so ada ejinja na ase ukodwa so nko ade a bisa sankofa natural spices ne ma obi na be waduane abebu onum tom flavors no dolls you was spaghetti you will beef you will soup you will chicken you will stew it's so sweet go try now with your hard with the spicy with chicken when I go and say obeti eye meko ni wom so ho obade no banana ha ban no do no eno mo dia frafra eno mo dia ye into used to be a we go say yes absolutely natural and ko na kopi na use anopay adwuma ko mi enu na asomasne ye di Koowaa dwumadie ebro ya live on Facebook KUMAWOOD TV GH live on YouTube KUMAWOOD TV some dark with initiative some dark with TV so ya live ho nti subscribe to your channel no like your page no comment na share na afoforo so enye bi and share and said my bishop Akaba no ma memfa me motivation emma na fe no yemfa nsem no enhyehyɛ so and I no pay motivation me dey as simple as ABCD eya na eto brebia obo say ye no bebre sebie son sebie nyaado brebi haya obi ho no we express our feelings ewo status Mr. Don't let people know what is wrong with you on status but what must say everybody has a problem. Everybody has an issue. Don't let them know what you're going through via status. But what must say? Say be obi no bi ayaka, obi any baby, won't say be obi no boy kutia. I was status. And at this, at time for nyame, and I say. So they be Emma Sebi, or town fumpo, ehunu utimo po. I was status. Many don't express yourself. Or don't explain yourself on status for people even to know what is wrong with you. No. My microphone minute said you're more journalist. Name my bro money baba saying
no more say enya wo mpo na wo no ho e status enjoy sad here it's a ball in some kind emu ya you may be able to say the same be on my acquire motivation acquire so inspiring you can do that share things that is so motivating but enya say o status and obi actually be you say about the status me too on wa be no don't do that Mr. So bit my side Eddie Amamia and Kebe me de pa don't explain yourself on status. That is all I have for you. Simple as ABC. But what I say, don't do that. Because I said Diane, and once one I make come by me can't say me or by me the idea be two or by ready and so what? Me try for status basa me won't selected people be I'm sure must start. Muso kasa basa I don't watch your status. So many friends of mine, I don't watch their status. You can watch my, I don't mind. Me, most of me the status so I just express myself just to post a picture. That's it. But in normal Sebia son Sebia nyado, let's stop that. Make opa menjai. But I will advise you. Say me yes sir. Ebe boa. Ubi awa you be pa no shed your barbecue. No shed your barbecue. And now or person tie the obeka na wonka. No cheno. On what if you now no why obi no ka say no hoto no won to no obi ayo obi boni a obe force obe sreba oboa or pretending on one nim said the o ye no ana de wa ye no unim de o ka no what say imagine what they say de o ka bia what say but don't let them know rather than come hand of it over in the area one Bishop Akwaba and then see aba great. That's it. That's papa. That's papa. Sir. Amen. Tanko kona nkiye selinti ya msolibi. Oduma KUMAWOOD na paka nyambe fire. Kwa muti se ye chini wa mwanuso. Yes. Deuradi tieni paka. Tiye deuradi ya sisa kwa neso. Kako kuzo wa manone ohedu na di. Deuradi na kupunshia nbebi ubia. Unshia kujuba afonso emaye. Nsi atupa. Deuradi na kupunshia tia mavis. Nsi atupa jimbi oti aruwasile. Tia mavis deuradi nshia na unshia mwofasi ekuya. Na ama usi shaida. Ama bebe. Yes. Ugalai. Radishano. Papa Beleza da kwa ya. Hey papa one, papa ma feel. Radina ko. Ma feel pa. Yeah, me akwa mu na che. So ku chief na mu o match. Mr. Yebo senior contractor me ko do wo show. Chia o mo so be mu obi a. Me ma me anita hotel 8. Okay, Radina ko pon shira. Amen. E wo boase. Me se edu hene so. Radi wo shira. Na inu akosi adamfo ade this week we better me. Awo atampa yebo. Fine, yes. Asma sisi oba. Oba ben fine. You be like say on yes so we ban podi a. So why ya ma se munyi ni. We dey fun mu. Na so oba ben fine. Na ka cho mo nkwa me na obe. Me nkwa na zuo. Omunim dada. Oh no. Ene no ara no. Ko ni zuo dan. Ene no ara. Be bi oni odi. Ene no ara. Na la ni jira busi na funi na onye obi akasi kama odi hunu ko na na ya boye oba di afio na Dr. Kojo Rai so tie en ache we family pemo da hehe so adi nyankopon inshira no onye ne kisia ne nsem wo ho ai chance si na otu ne he phone so atimi se biaba ma hwe so balance diet dissect na dissect papa ni dey say wa na metwa ma na wa bo ewuru sabi akono fa ba fefefe ene se bibia aye homoje ye mre na o so request ti ho na e dey na so ye be ni sa dia ma mo nyizo apa m sorry na sorry ana pe dey na say me brain nso so no eni ha no wo me nim gram da so da kafra ye mre kafra ebe
Yeah, money there, of course. Yeah, live on Facebook, KUMAWOOD TV, GH, live on YouTube, KUMAWOOD TV, Sam Darkus Initiative, Sam Darkus TV. So, yeah, live. Subscribe to our channel, like the page, comment, and share. Now, Afro front, so, Enyebi. And share straight away. First story making headlines on today's Koowaa Show, and it say about my friend said Pamela or Dami. You know, why so oko social media no so or so I didn't teach was I'm off brain him no more munim no. Say may describe na sebi son sebi anyado Mr. Nikon yamia body ne nim e wo nyama kasa o nufo bebre na ababa way every atwam obai ebe kan say onya deliverance every eye osofo binim eho ne yeda sorry ya ababa we san ba wontin bi yo kan nyina say osofo binim when deliver the bia ne mum no okushi no e ma ne to form e dey nti e na ababa we aba ebe ka say emretintin e dey no hu ye what really happened well isi ka kon ye din kokoro no nti ye hwe video na ye Jesus. Drops Jesus. Drop Jesus. Drop Jesus. Drop Jesus. Drop Jesus. This lady belongs to Jesus Christ. She belongs to our God. Amen. Papa God, Jesus. She belongs to Jesus Christ. Amen. As I say, the body belongs. To see the motia, fine. It could be say we're breaking things, ma'am. But me going down on the floor. Oh no, they push you. But I said I'm pushing me. But one would do no deliver me. So but I said I'm pushing. So through the delivery, once the way I am see no. And I think and I was sleeping here. Say, oh hey, I was sleeping here. When so I said that you go piano because go piano boso anase mama. Okay, na yazo. No ni ho. Okay. To pia me mama so na I landed on the task. Me ti ko hwe obrafi. We ti ko hwe ho. Me ke bibia. Ba o ka chazo we ti ko hwe ho. Nanka me say after service. But I think aside from that, we could drop Jesus. Drop Jesus. Drop Jesus. Drop Jesus. Drop Jesus. Drop Jesus. This lady belongs to Jesus Christ. She belongs to our God. Amen. Papa God, Jesus. She belongs to Jesus Christ. Amen. As I say, the body belongs. To see the motia, fine. It could be say we're breaking things, ma'am. But me going down on the floor. Oh no, they push you. But I said I'm pushing me. But one would do no deliver me. So but I said I'm pushing. So through the delivery, once the way I am see no. And I think and I was sleeping here. Say, oh hey, I was sleeping here. When so I said that you go piano because go piano boso anase mama. Okay, na yazo. No ni ho. Okay. To pia me mama so na I landed on the task. Me ti ko hwe obrafi. We ti ko hwe ho. Me ke bibia. Ba o ka chazo we ti ko hwe ho. Nanka me say after service. But I think aside from that, we could drop Jesus. Drop Jesus. Baba, what I say? They nyam de tua meka. Obebre, wansa tra na dina. Obebre. Na enyame. Okay. Na di obeka so afa no modi. Okay. Kitchen ko. Nugo. Baba se daachi eye china. Daachi betima ye ne enumre. Yeah. Ye kan se bia be fa nse mu be wan se bia ne mu anya dai ankowa. Yeah. Ade di na American. Ibile bi atwam e boni pa kokko.
say your offers will be in the Jumabia Woyano, a fan baby Nicky, so some and said, it won't show one another quay. And I'm more social media influencer, the alcohol. And I'm a buano, I'm an ayard, I'm an ayeni penny, and I said, Ujana Naso, dear, come was yasem. Even that, you will see your crown, you move it as a cat as a way of and so one coron you who said, Upon a year, Juma, oh, my brother boom, and then in fear be cobaya, what was you piano on a token? I am funny so piano. I will talk from so now, you say, and say, as a woman see a piano. I will be the amount that you man away. I see me pass it. We are then so a be but the women say I trust him. Bazoben Abinia. I am that time of year. A Jew Bina, a more beer to do an amount of Siska, now open in Sanka. Among Kofobi, I quite Ginebi, a woman who was in Yakutuana more, and come from the one for Miss Yoda. I mean, a Juma do a do a Yayo, a friend of a better number Upiame. Now I'm sure that dear, he said your Moyan Upiame. Upia, what that for Monano, 1 year, one is so. A dear, and I can't watch a woman beyond Fawa, to be the answer to say, few more. We are almost sending a separate project. Ye didn't go Bina, a home, a woman who possess or Munkanase, or Munconfessi, the answer of my friends as well. And this will be in the Bishu. On one another down, sir. There's a Nipatao. He said, Papa, your papa, unless you were born from the one I was so gentle. 2 now, you almost said, a separate project where you be a few so. I feel now I can just say it may be said, what did you be here for? Wow, what do you want to be here for? Abrabuma. Radiasam symbol, them in an artist, but a Christian who was shares, and feeling moon come broke with the man or passively, or moon in every day, a coin. Japana who said one year was here, Jamie Pesemi do what was a baby, or a pound patrol fipam for a Chesapeake Panaka Sagu. A brother Petro knew any boy and I could carry the Assamon control about 15. I was almost shared the sound of Baba Mufu. Amumu, Baba knew who said and why I didn't. It will never be a Ukla home, Kula Bay, a Kula Moti out and I'm a few more. Wouldn't you mean it may be said? What deliver Nanans are been a while now in. And I'm going to Nansan a womb banner. Yanam Vizayana Moya, A.M. Fear. And I am got drums of my American to a Yabu. Once we have come 3 years ago, 4 years ago, 2 years ago, when you saw a car, a shop of penny munyam, once any now he be a was above on table me only a force. In a million. Jaffe or me, who never did show Cassidy or Juma or share but I ain't had a call, a put on a more Tesano, never damn swat at Jabba. Some be a new son as also. And I had aqua from the air training pass also. You was so another now swamp. As I only am an eating habit in a wood this year. I paid the salmon and only Baku be your fruits. No, I do obey your fruits. I don't know what you can deserve what is even at 3 years. I'm a woman who said, send a mere baby. I better saw Samna Crebica no new. Samna Crebia them one who know. Samna Crebia no Munia Papa. And so today, as I said, and then the was I was a name fate, sending a mediama. I'm missing your fate at the end, but no, so America. Now, Radia open with you, Jimmy. No. Yamuwe DND, send the Panama Bombo Cacramount, send the Panu Benaya Kufanti, Jimisa, the enemy, Robert Transit, Rabban Munyam for the Saw, something solid Dawson, there's any fear now, Tintino, or so called Buanokoyaza, now only a CBO, or Fenso. Okay. Or more planet, no will be able to Arafo, or more planet, no will be able to Bubu, or more planets are. What you want to know about Boisophono? Eh, me to be my sorry, near about the Papa, so send me Yame, who is all your wine. Mamma, 4 years will be Obama, and say, I need you know what is school. I know one go forward, you say, you will be on my phone, pa, but my way fast and as a overqua, if you have one with you and you match, no matter to say it's natural. It is answer from the best, you mamma, or boss, is actually an hospital, yes, he said, no, sir, Papa, because hospital, may you could yes, if you know, no, I said, no, what on. Say fast in way to be the week time was I be the dance. Papa bomb pay my buy my phone pa once the Maya Kama. Sano moye. Somebody deceiving for Masophobia sabita plateau munity. A sophobia me would young go fast say. Somebody would a predomao. Let them to an answer to be preach on become for because we need to be our catcher the one.
onim komo o so ne dom ni di mo agi kakra mo be di ne makotena mutiri so awiye ya wo beka wi ache yenya odan yeso na ye na ye awurade na ne na dinya ne sa do obetu aso omfa nche woda na wadie bia nye osoro agya obetu ase ena de ho odene ena de otimi koba bibi so adi nkwa sema fa ho adi so be ka se yenkwa ye obi nim dai yenkwa bo no na yenkwa ne dai wa na ye wie na ko interview so aya de o papa ne bom pa ma o papa de ana o mani pa de na di na de o se wo ko fom ne de o ne pia wa yenya odai obi aya se bro tu ne na o ye de ye enim no de enim obetuma ye di shum go yi passport de ama obi ye enim de enim obetuma ye odi ase obi timi so na ye no o ma ne pan no ye enim no ye enim obetuma ye nya wo na ba be tre se opia o yana de ehunu yanya ne nya wo na be kan tre se wa pia o ye enim nim so timi fra akora wadi 9 years ko bu jansa bia na akondo akranse kondo ma baby akora ketua ana wo kan se wo ni akondo no asosi bia mtete kan work ya bia ye nim dada nene na wo na be kan ya tre ase wo no mfo mo ni misa anya na chi no mu ni ye mo te so mo ntia se sabi urade kan no mo na ya na still mo da uzo mo wa sofo ye de tu ya ni uza anko fetu mu ba bi o mfriba ni ba bi o mo nam ti wo no na be kan ya tre wono akọboa na adu ba bi adu wadi di ayi atena ba adu kan gwa se bia okuruma ye papa ne tin ba bi dwen ho na afi na aba be se ni di ne na wa ye kom tin ba bi obo mpeza urade mfa ne mfunso ayi na nche no ne na ba review secret ya tia bre ne wo na be kan ya tere wadwem boni ni su ban fi ne nyanka wo ko pedi na di we yaba ya ba tabia ko jo bi ni ye mo fa se ya di ni munyina na maka so ye ndi za na ye so ye hu no ko ye ya di ni di nya wo na afi na be se no aheda bia yesi bia se o ka se won kafa jimju agwano ma me ye mo ye bra mpakura si ni bia no pai mpe jimfo bia se mati ano pai sana Ghana fo so mpe jimfo ase mati o ma ni mo ya den kwam de enu ni Yesu ho ye so ya ni aye ho ya asa ni asa beta frate ya twi mo dia fi ye ho enu ni Yesu nya ni abekan o fi ye so nkwa no pai Pamela fi ye so kwa no pai nya nyine ye ho yese do fo ni niberu biem na afi na sa be ye bi fo fra ye interview ni mra o so so da so wa yese ye huna bre ya bre kes na na ye nwanwa yese nya nwanwa biem yese no fo ne to de wuzi etimi ye kura de nya ye nwanwa biem on pe ba bi tana so biem la panyini su tumo mo ne fo ye tu okura fo e ka che mo fa se ko dire boni ensuma panyini su tu amana na o kan tem gumu a e pie because ade bi ye de chef mi fifi je better say nyen kentam no mbekwa akogina nto aso aka ye twade aba se so fu panyini se wa bodua e no bebu adanse o be mani panyina hu so ye dache na secret bi pie abonti e gu hu fi e ma mu ye ha e besere no e na kakra ka ye ne chance wo biem na wa ye ni previous onim se nya no nsra wo bone fache na asum bi ntra na bobo ano na ni pa ugro bia betwa na tia force afiso nsan wo fi so kamera de na wugina ho address kama obo mpaye nya no tia so dem a wonnim se apedi nya me ngosra won so onse no no na betwa no abase upia no etibisa nkofo do do wo pia mo aso dem mo omo be class ya se be papa di o di bia ye no onse sam no manka nya no mbe di ndi ne ebinom nya asole ba die kan obi die chinye wo dem so won onte sa mo be ka hwe me kura me ko won ye no apedi eyi wuto baby o una nyame afro e force that in town so bomb obi tito e force that in town so deliver obi then obi awo be ade de wo e me wo fa asem wo pa o nham kom bon sem bomb pai enso agrumu o mo kama o mo tinase etene na ase ti ewari di beja wo no no wafa no wadi so wo fa ase agina sale o nham kom e bia de preaching na asem pa no a o de mamu ado pesa nkom sheba no invite ni nua bi ono so de no o be fam ba ko o obi a wo be bi ogina o de nya force za chinchina mu nshi obi nko na mu mpia obi mu ntana fo ye hu se nkonkona e wo mo so sanya mu pesa sa ade ni bi na mo ye dia one nkonkona yo nkofa no e mu nya duru mu mpam wa da die na mu nya se mu di ama me da bi ama me no na pe bible atenkan o ben sa afi mu ye duru mu menta be bie wa no na wo se bibi ko di Kristo bae no asansa cheni na woye reason bi ni se otimi ye mu adadia da bia nan se nipa we ba wani mu a protra wa obetu are
eno no na ma ne mu yedu da bia ya asem no osua asem no ama asem no ne nenam da suom osole bom paye wo so da yira ti hwan nkrom a 24/7 ntu kwa abeda na sa hu na hu asuo na nipa tumatu awe ndiye ya ofe no na de sa aka de na ka wabra bo no akoma ko wanim ene atwam sampa boy ye pia nipa no ene atwam ene obi pa so go anyu ni no oba do oba wa da yire ne na nkoko niye wa de so be pia wanim be gu ase Pasara yire ayire ne na nkoko so won tofo aha no hunu ni mguase ani ni ewom obi age atinye wo fia no de abadan se ye pia obo yes but it is over better metafom you see na the word you see obi wa plan say ade na ya mpa me ko we ni ewom it onu oji na wo na wa ene no kre wa ene no kre na wa ka no yes na like why am so so better metafom enya fani and I must say eh I don't pia me say metafom me come with you yeah enti ma yire me dem wa ani aso ni many aso ni mu plan ni oye ya mi jina open e fro he manim atwam la me ka che mo say metafom say we ase na you have a lot of spirit dan omo ma on top of bombe ko yesu shi abodam ni wa mana on top of ekoi ba wo shi ani oyale tire no top fom etu obi a wone de enye chinchin aso asole ba top fom a na chezo ye nyame ni pa program bia na sabe wo odene yo ko fu bia ni ma ha omo ato ye de on top fom wo bom peso ade ni be free ni etim fo so ene yenye mani banen trin sa sa no waji bibi won che bomba ye so ye ni pesa so wo kwa eno na efe obi o ke de nsa tia si ni nsa yem unsa won ka no e wo so wo kwa obekọ yo bi o hu mframa e wo so wo kwa obekọ edinu e force sa tin sa ko pin obi atugo eni tin ko body so ni hu za so fo wa me ye besere asofo kakra ejimi o ma free system no mun sa chiro ma dwene nyamesum enye so obi atofo nyamesum nyina ne se ubadu awurade nyankopon no asom ni yie wo bu no ade ani die se fata ma no eto so mienu ado yonko se wo ho ro triti ni yie eno ne kristo som ayale se nyina ne se ye ha nipa no obehunu no wone bere no ene ni mfifirem na ho ode ne mu ene ne honam mu se ade kro ne nha ne biem eno ene ye deliverance ene wa atofo ubi to kwaje de mama me na bu mi no ograbo wo be kumi china ye me mane ye me mane wale enzo ba so le so fu fro so be bompa de same thing idi no ne hoto na na ne ho anto no ye hunu nyansa wo nyame dwuma mu nyame dwuma mfa ne ntoma pamfura ene mo nyame ekura kristofo ne nkoso ntena se ase se ye mu bi digimi asese ene mo nyame na da ho ma kristofo ne nye eze njirima no aka so be so fu no ba pe ana akura bi no ko school sa ene so bi abede na we abo police onu ko hunu adwuma onka we so fu ba no so be so fu we so fu o ya kai wo tue zoom am se adwuma papa ye de akai ni su ni firi o se ye adwuma aka keto no ohun we ni se nya adwuma ohun ni monyam bi e bata adwuma ne ho sometimes some of them will some more phobia or sort or no she are not catching so we so far now we are before yes na the book say am respect ni di on person be se cry so be share no aka say me o ya de me nyam adwuma oh me so ni ba mpe bi o chiri cry ya wa wu so be se cry anamu wa true and now so for by bi na na ke bi say ba ya sa wo mafu hu o mo cry na boys di o mo ni cho di o mo chi cho bi enti ye hu o ma ayan amen mo nyam ye mu bi adwuma ne dada but ya committee ya wo say ye no because ni mo nyam e wo ma to mo we don't want to hear adai the first pa ura pie bi so ko pa ware a wo ye de so papa ni am akonya se de nko bi abebere wo pie o mre azu na de wo bo so fo papa no se ko ne be kasa mo afro na pia na wo se wo ko pa de be na abebere yeyi we so fo wo mo fu mani si fia bio masa abrante no ba issue he ba bi no oh so I say there I dressing so mo just show ni show say they account so mo nse bi he say there I say any oba na cars mo competition no mo di chain tin atu yekum na yo majeje o mo long sleeves pampen na perfume o mo tutu o no mo ba de o na boys ni di o mo ti say cho sa na me mre ne mre pa amen akra me kan no fa so bi ni nka ba bi mfa mo ntuma no e wa abrabo nim ene yama ntimi nkoto te mfa ma no na se de obi a dua no betwa abeso
so my in Fibia to come out home with Jima had a grandness of the many people. I feel I don't want a one cancer. I want to be near. What's the baby you had a anyway, we're moving on there. Also for a obofo or no sabbath to Jano Pay say, watch it a year or so for Sunyami. City Coast said, Madame, my ocean. Evangelist Benjamin, Paternal Sunday, Nijata, Reverend Obofo, that's what is up there, say, with Yami, so the day was here or your and then I saw for the dinner, the mission Nijata, Reverend Obofo, the mission. In fact, why are they on the machine? Why are they going to me? Who are here? I was so good. Now, Ben is also good. In fact, the nation need now. On my Yesica, sir, maybe voice him. I did feel about transport and car and functional in this coming. No, but it's 2 million. Well, 3,000. Let me check. Program. Nijata. Revenue hopeful. Let me check. Now, the patrol. Sika, what do I know? Because I didn't know from Ontario because the local sanity area, my boys, you know, 10,000 now, one day, I do charge of starting with a mission leader. Say, why is happening? This kind of make some winner, maybe a bass speaker. The thing that comes with the bass speaker. Hey, sorry, I am Reverend Obofo and the Tomami. Reverend Obofo. Nijata, Michelle. If you know, come to me, become a video musical. Best speaker and count. The video musical. Best speaker and count. The video musical. Best speaker and count. If you know, Nijata, Reverend Obofo, Sika, the man, or the domino. This will be the big control base speaker later. Maybe I promise speakers and Kasa, who I think, and the actor, maybe a man, voice. Now, when it's done on Paris at Koso, Evangelist Benjamin, Paternal Sunday, Nijata, Reverend Obofo, that's what is up there, say, with Yami. So, the day was here or your and then I saw for the dinner, the mission Nijata, Reverend Obofo, the mission. In fact, why are they on the machine? Why are they going to me? Who are here? I was so good, but now Ben is also good. In fact, the mission leader. Now, on my Yesica, sir, maybe voice him. I did feel about transport and car and functional in this coming. No, but it's 2 million. Well, 3,000. Let me check. Program. Nijata. Revenue hopeful. Let me check. Now, the patrol. Sika, what do I know? Because I didn't know from Ontario because the local sanity area, my boys, you know, 10,000 now, one day, I do charge of starting with a mission leader. Say, why is happening? This kind of make some winner, maybe a bass speaker. The thing that comes with the bass speaker. Hey, sorry, I am Reverend Obofo and the Tomami. Reverend Obofo, Nijata, Michelle. If you know, come to me, become a video musical. Bass speaker and count. The video musical. Bass speaker and count. The video musical. Bass speaker and count. If you know, Nijata, Reverend Obofo, Sika, the man, or the domino. This will be the big control bass speaker later. Maybe I promise speakers and Kasa. Nyame and yexine can over. Running and go Ponsham of us who were Kokubo for Badi and Yannick. So, Anamoka, I was to be a support to you in a branch. Okay. Or a Balaba of the Soul Body. Okay. Let's change a full free Amadi. Inshidano. Now, branches or body and Coupon Inshidano. Or Gato life, our far. But me the pain in Yanum, a tune and sorry. You will win some of Fidia or soon earlier to or day 2 women a few. Body and Coupon Inshidano. By number 2, a branches in a mouth. Yamidumana or Yano. And yet, who could do preaching and qua.
ni nyame nam na so ma sa akokodro no ya afọ so ope nyame ne ete na ope nyame no ehu no okọ ba bia wetima kyerɛw anamo wo so wutuo ansa na wakọ ayi won panyimfo bebire wo kuro yi mu o ma se ya ahoma o mutie wo du hu na ahoma na nsuro ka to di tina sie muram yi tire ne ba na be so mirikam wo dane ga meka abo wo ne hu ohu ba se iti papaja wo dina ho so di ni ti sie bia hu na yi ne nko ade anka ya ahoma onipa bi amu apitina ka ho ni ntino ne ya na eyi problem ntina se sebe wo ba ku ye firi no nyini o pese o mene wa ade ni ti sie wo gya ne mu no agudua bi so se oba na be gina dua na se no wo gya ne mu no di amankyerɛ ansa na ni tina ba betam wa mene wo wa hwe hu se ne mu no wa you no very unsuro enye wu ne mu wo de manche ugu wu ya na hu se etire ni hye ba bia wo se pie ba ne baba be mene yiska bia na wo se to di payi wo nti ya ye ma ya ni mena ya ho so e bia kye wo yinhyira gida na se emebu ben kan kyerɛ mpanyimfo se e wo bi wo ha wo atia na hu ni different no ben na wo so nsa ka skenti wo nim ni pie mu a nka wa no nsa kan sika no abekọ akọbọ so mpa ya asere wo wura bi nyankopon se wonom no mo na bi a wo de koye bia enye yi abira da akọche prophet Isaac go usu be mpesika wo nim se ye wo anko anye ajis kan na ni je ehia no ka se no de wo ni tiesie de ne to ne koto agonu wani ebire du se wo so wo ka papa no na mutena kuruma mu hunu jis kan ni na na isum de bebu be de kasa kyerɛ mpanyimfo se ye nkwasiafo nsa ka bi no gato bi mu hinya nyamu bi mu nhira na mu nko bu ben kasa e bi asabi abu bani atebeti antokwa ya na empafie ohunu sa no mfanante a obeye sofo a na ade nyina na ye kyewa o so usum obi o kwa so ye sum sa de koche ye nsum e ma ne nkan ye fie wotu asemase enye obi o kyewa de bia nso na kyerɛ sɛ oyɛ papa ni mu bi a wawo na obi da kyerɛ ne ba ataade wadi di hyɛ na asam tugu ngua ne so dinyeso obi fina kuma mu ade bia na kyerɛ sɛ sɛ ni papa oyɛ papa nka sɛ kokubɔfo ne bi bu ne bɛ na bi atulefo because adwuma no wɔbɛkɔ baabi bebree nti mani kia ma no kokobo we ya ohunu obi obetuma kyewa de bedum nya wo ye ni nyinaa wotumi tua na mo ni bie bo so ale kwadefo ya ni hafo ne hu bia be show musuro bia ba obedwene ho nti ase you great in life enso na nya saa na wote afi bo se no kure nyinaa so asa nso bia na nya saa na wote nti no mpa honhom a ade bi wa wosom kura obetia na edi akire no obefa na nipa na ho tutu se na akwawe ma na de nka se na me na yede na watuma di ade kro ma ne so ɛno na ma wo ye wo ehunu obi a wada asori ane na na akobi sa ne ko na ho ye de ɔse ma mpacho eye pa na na ɔse uji bi se wo ho ye imisa na adwono se de omsi de nsikan bi wo no de ade to ni mu no a wasori a ye hu na hoden so saa no ye nti ase so we need to ask him question ye hunu se bi a o firi bi a ɛkyɛ se ne ye koye no ayeye na medwuma mu de o manani na ho ne from nya ne hyenhyen bia na yiska akọ na medwuma o manani na ho anka ne film a okoka Ghana de ye ntia bebuo kasa wo ka ho be ye hi be bi atem anka ne papa mu a mpacho ni otwasini o ana honam so na kwankoro no the friend ne che ne ka che wonye mabu ani wo ye nyamedwuma no a sabe boy sidi na chi a woni ka o de be se san machine nyama no 150 million sabe ta fra che kwa hia o de ye bibi o adko no de bi woni sika bi de nkanya na mo ni wie atinhyira nka boafo nyame aye bia no eye nyame ankasa na te kokoa mu nsem ase ene wona onam ne honhom so kasa kyerɛ na ya wo te kokoa mu nsem bi ase du kan se o so nyina na wo tio no no mu nyina na wo honhom du nkomo no be yɛ trade amo be yɛ nkwase asɛm bi amo obi nso yɛ asɔre ba do be fa no bibi e wo ho ana me kan kyerɛ obi an se me mu se ne mutia nyame ni pe awurade afɛ na wo yɛ na adwuma ɔno de wanyini ikumawe na afɛ na wo ba adwuma ni na me kyerɛ ne kwan a wo mfa so wo adwuma we na adwuma we mu no de emu sika ni bia yɛ te sɛ kɔtɔ nkyia timi so wo nsa na wusu enso jawa abaye ni ntino na ma wo pe enso aso wo nsa na wo disu ababa be jawo disu nyame ontie we acho mo amu sa follow ono nso so no mo mfo wadi we mfama no se ne wo fe kasa kyere no ontie kasa na bebuom
ɔma n'ani so nyina ne krakra na yɛfrɛ no a wɔnhwɛ baabi nipa bɛru ma n'ani sɛ yi kura frɛ me ɛyi kura adwuma yi wotaa yɛ ne sɛ a wosan w'akyi na akyɛ nim asɔfoɔ bebree wɔ kurom a ɛnyɛ mebɔ bi din akyerɛ wo wɔn yɛ very powerful wɔn si sumirika na wɔn tu no ɛna wɔn kɔ samete hyɛ asɔfoɔ mpanyinfoɔ bi ase sɛ wɔn kɔ fada ekuro na wɔn atɔ fam sɛ ewie wɔn na so wɔ kuro yi wo wɔn na so yɛ powerful bato adum wɔn mu gya ɔde na kokɔ hyɛ aseɛ sɛ me papa nie na ano start yɛ futuo ɛni kwan sɛ ɔkɔ ne sei yie ne sei bi sɛ ɔpapa nti wutie ɛna afei deɛ nea wɔn mu ayɛ no ɛyɛ nea ɔbɛhyɛ wɔn ase nea ehunu sɛ wɔn no mu da so kɔ wɔn mu sɛ wɔn wezi dodo di na wɔn hyɛ da yɛ wɔ saa anka no bi yɛ de yɛ kristo yesu ɔbaayɛ Palasi fa asɔfoɔ no sɛ no mpɛ sɛ ɔmo kampo no anka waba afa yɛ ne die ma yɛ anka waba ne yɛbɛka n'atie ɔno nso nim sɛ moyɛ akorɔmfoɔ nti yɛ ano aka nkyɛn sɛ mo falasifoɔ nya atomfoɔ na wɔyia mo ɔmo saa no wɔtoa no adwuma so no buta yɛnti a ɔbaeɛ nanso yɛ asɔfoɔ no bebree nim ɔbɛpie sɛ nhwiren na wakɔhyɛ panyin bi ase na afei de wata atwam sɛ nhwiren korɔ no a ɔbɛdwene ho wɔn nte aseɛ ɛno na wa wote saa nneɛma no sɛ womfie ɔmo ɛso yɛ ahomasoɔ ɔbaeɛ no kasa no wa wontie yon boy no opri gugu mo boa ya no mo pɛ dia press down ye mu bi ye start adwuma yi kura ye awuradu adwuma kampanifo no bebre press down sa o anasofo ya fra wo ye adwuma o se organa de o ya ebeku o na mse an etwase mewu onipa bi abewu se me ye nea me ye ya mewu ma anya nea me ye so amewu to no kura wo mu ne nipa mfa na nea obeka akire me enti no saa na abrabɔ ne te bikai bre bi atwa me anu fa se bishop na nya akokra se makoka na se se do si fra mfon so trete me so obewu no ne me ye firi saa na abrabɔ te wo hunu ba bia wo kora unhunu ba bia waduru me kan asem akire ne opa wonfo po ma no ye nkwazi asema no adan ya ye nyina ye ntena ma ye hu mfie miensa ta branje ye ntie no obi abefra no de ani die na bekwa so wuti ni din asere me kwaku amete mfie miensa beka se me ka kire but wo hunu nani mu akọ no hu se nye bia na yesom nye bia na yetutu minika kọ ho a obeya adwuma no ache na obedi disu ate ne bere so aba omomo mbo ntom ye no mu hunu ba bia omo koro omo hunu ba bia omo duro nyesa ombesa omachi adwene ho amo nti ase me kasa asofo mpanimfo ne yema hye omo nim ba bi mfiri ba omo nim ni American so nti mpanimfo na enim de ne de wo so mbetena mfidie no akase na akwa we kuro ye die nipa ba ne onim de ne de oba be di atem because ye ne papa but ne enim ya ye ka papa na akura etia oni ba bi akwa ne firi ba me de me mani ne he obi a o e ba na ho no se mbokokọ e ba bokokọ obetima di mata obetima proto boni afa mo na awie ye ne ye nyina betena mkuro ma ne ehunu ne ewu dina me ka to nipa bi ase nya de che nyina na yesom nye bia so na wosom afa ne tra obi a wosom so ye ho ade na otimi tu ana mo ko ne sa sunsum be dum ama abraba a wo bo no unhunu wanim na ofiri se ukuna ana na tie no obi nya na opɛ no asa ni papa fo so abɛfo adamfo ri na ɔbɛyɛ ɔbɛdokoro se be ma ni unhunu waru na ɔno mo matimi ayɛ de awa ya pasa ana ya na abrabo tie nipa a otimi ko dom ho ese hunu se dom bi otimi so wo chawa ya na asa obi o hunu obi so ye gospel na ni agye ye nuano mo ye dia asa na yenim no awe obi o so ye nim se ohun so obi na dom a wo dom cheo wo we cheo nipa bia ne nkomo te se dia so o so le na dom bi wachi wo fro so wo ma wade a o so dwinim yenu e de kwa dwinim o ko fo bi o mo starting na dwima nyina no o te se wo ba fofra no discuss wa se se pega saa na wonim no na kyade no no ti saa na wo te ene ewu obi wo so ohunu se ni wo de dom koso bia na one ne ko etie ya o ogubofo ne ko fa so obi nim ko e dom ni ba kwa we ba ba ha ba to ne nyesa na tie na ye kingdom no no mo pe no mo puru mu a so wo ba firi akwa anya nyame ba ko no a ga ya asumdie se ni pe ko sa ntokwa we twa mu ne ntokwa hu obi e ka ho etie adum chedua benya adom soli gina se papa no ntokwa e ko so asa ni pa we atua afro atunza afro de wasi akonyam ata 150 million hunu sika ho po e keru nkwa ke agigi bi agya ne ayeye o etom ne bi o so mesika bi twom na dodo bi fira chiriba ibu be se ye omo nti ase e kire da ache dikwa kunyam nhira wotima kan na ye na beye ngofo bi kura bresem fifi wo wa wadum se obedi am o madidi kura den ma e de na ko hye obi a ono nya efe ma se o kra kondo edi eni ba bia mu firi ba enim komo amudie se mo ya ade awurade be hira mo edi abebuo na hye ho eni ba bia mu firi ba enim nya mo paaye se mo de mo pese mo ye ni nya me be hira mo awurade hira mo e bebuo adwene mu da wa beti ase mu na wa be nkwasi ase mama na mu ye nyina mo ye se nya me be hira mo e kise so mpanso no mo nto nko so adakoro na be pagya na basa ama ne maayi nkunudifo na to obi ehunu nsem a ya na ye heda bube no ba bi efire ene ba bi a ekoro
ɛyɛ nyame nhwɛ yɛ onhu yɛ mmɔbɔ na ɔnkora yɛ na kingdom no ntimi nkonkɔ n'anim yɛboa ne afei na ɔreba na ne ogyina so dada mpa ɔwɔ bi ɔsɛ yɛboa ma ne kɔ soro no yɛapere sene sɛ ɔntɔ fam yei mpakyɛw n'abusua m sikafoɔ yɛ tu emi nyini yɛ nam so minya sika no mpɛ sɛ abusikafoɔ wɔm nyinaa mɛyɛ ahiafoɔ mmom ketewa bi wɔ na mpɛ sɛ ɔbɛyɛ sika bi ɛtɔ aso yɛwurezi bi ka sikafoɔ no ho movement a ne sikafoɔ no ko so ɔmo ntɔ fam no deɛ ne nea wobɛwurezi no wowɔ adwene nti ade wurezi no ɛyɛ asɛm sɛ bɛ awurade nyɛ yɛ nyinaa boafoɔ ɔnkan ho ma yɛ nte aseɛ ɛsɔre anɔpa sɛ na obi bɛti a nyame dom a ɔde dom yɛ fa yɛ so yɛtu ɔmfo no ɔmfa saa dom no bi nom ɔmo no ɔmfa nya nte aseɛ ɛsɛ yɛbɛka sɛ agu kwa nyame ka yɛ nkɔfoɔ asom kesee ɔmo nte aseɛ kristo sɛ ne ɔwɔ aso no ɔntie ne ahonhom no ka kyerɛ asafo bisɛ honhom kasa a yɛ nsafo no nyinaa na bɛte ate aseɛ unless nsafo korɔ ɔmo ayɛ krado so ɔmpɛ sɛ ɔmo tie wɔn nkonkono ɛna ɛte n'ase ɔkodie menim no enim ne nnwuma nim n'akwan so wɔyɛ nyame dwuma awurade nhyira no dan enim kwaku paa nnwuma enim n'akwan so wɔyɛ nyame dwuma nti awurade nhyira no ɛyɛ asɛm sɛ bɛ yɛn nyinaa mi yɛ ni na hɔ kwan na yɛ korɔ no ɛkwan no wa sɛ woto wo bo a wobɛtumi atwa akoduru wanto wo bo abɛbrɛ wɔ kwan mu afei na watena kwan nkyɛn sɛ ɔde ahome na obi didi abɛbɔ ɔko akyi afei ɔdoma nkoma wuo de napa kan abɛfa wo asɛ ɔnwa ohunu ne ho so hwɛ a ɛfrɛ ne tope ɔhunu ne ho so hwɛ a ɛfrɛ ne nwanwa nti wobɛyɛ tope ne bɛyɛ akyɛn sɛ ɛnɛ tope ɔmpɛ sɛ ɔbɛyɛ nti ɔbɛpere ne ho nwanwa abiri mu a na wate asi town na afei nipa aba abɛgere po no ɛɛfɛ wobɛtumi atumi de ka sɛ si adaka mu sɔfo suro nyame o sɔfo suro nyame o na akere vision no na akere baabi anka awurade de wobɛduro wo nso apress wo down ɛnyɛ ɔno na ɛde shatawale ɛbɔ nnwom ɛnyɛ shatawale na ɔde ne bɔ nnwom preach no ɛpreach no ne ɔno na ɛkyekyɛ nkɔɔfoɔ adeɛ ahyata kora hu na anka ne sɛ wɔnkyɛ no adeɛ rada opresi no ɔno koraa no anka sɛ wɔnni honhom sɛ asɔfoɔ no onim sɛ ɛwɔ berɛ sɛ wɔte yɛtu anamo ɛte saa anka wo nua de mirika ɛkɔpere sɛsi ase ɛyɛ adɔyɛ o papa na ne ho yɛ deɛ ɔte ne nka okay ɛyɛ akyea no ma wo sɛ ne wɔfa so ɔkyea yɛ amen seresere me saa yɛ amen seresere me don't laugh at me. I'm not laughing at you. Am I not supposed to, move on? Go on. Should I stay there? Should I allow you to talk and talk and talk and talk? No. Am I not supposed to move on? Plenty talk brings nothing. Oh. Sena aside kakra bi na ase. Odi me ho sare mo asem ho. Yey. Yajo. Well, I'm in capital letters. Anyway, so we're moving on. We are live on Facebook, CGH, live on YouTube, TV, Sam Darkus Initiative, Sam Darkus TV. So, yeah, live. So, like our page, comment, and share. Now, for so, be and share. Well, my main message is Kakra and Mana Fino, your fatted story, no, Emra. I just want from Maluta Novo, they said good morning to you, the nation's crew. Good morning to you as well. BBC Diane, you and I don't like that. I don't like that. You, I don't mind you. Okay. Just as blessed good morning, my nation's. I'm confusing me. Hey, Bibi, be careful. Okay. Just as blessed good morning, my nation's crew. Jesus came back to say that this lady will suffer a lot because she is lying. Pamela, why didn't you wake up when you were on the floor? This is a message. Good. Whatever you want is a good morning, Sister Diana, and offer keep the good work out. Even though they say that God richly bless for the health awards, the word of God. Don't say that the offer, you have said it all. Janet, God richly bless you. Our French brother says that for you, and for you, or there, even is that plenty talk
low. What he wants on the way. But me couldn't tell me back. Get a test story. Mampa cho mi pie meba sesie. When say me ye aduane wo se me koku ma ba. Akaga tu ni garlic na ma wo hu egu asanka no. Tima ya na me hyehyɛ me nsa. Me pese bebubu. Hello. Na me bi tina abere we mu na nyida. Na nkasa no ho. Me so ontu akaga du na garlic nfa ma. Me we mu na nyida me yo. Me ti wala nna ni so. What you spice to what? Asanka Me peni bi bia natural. Anti sankofa natural spice. Anti nanka. O say the maranka sa me pe make the natural tea. Sankofa natural spices. Ana na mi so. Nchiri ni. Preservative tea ni. Enya ankasa you came hard to figure na wadi ye. Kakedu enkete ya kete. O ye de ebe fi biara. Sankofa natural spices. Natural kafa. Iti bi bi dem na tu de see adi. Ni bra. Me nyami bi bia natural. Soroko, this advert is FD. Abba, I need you some new. Odifo bakupa awurade ayi no ama ya awie mremu ni odifo Samson kwaku yeboa dodo na friend no awiemfo ba papa ye mpaibo wo kwiada na waye sunsumunwuma nso efiada na ne kwasi eda nso so no wode asori checheche apisu amaye kona kohwe odifo Samson kwaku yeboa nsekire ne dia wo ye japekrum empochire ben ne da wo so konso ben no bonsam dia to wo so yenyina ebebie ama hoto aba de wo pa aware de wo pa kwantuo entutu mirika enkopiem ewo drobo jape krum papa san ehwe ne a woni bie enyanka papa hwe won nyina je mmofrei ehwe won kosi se wo befiri ne nanse akọ de dadwina ye ne sokodanna na wachi wiase afa na nyina ahotoma wontutu mirika me enkopiem ewo drobo jape krum fre odifo ewo 0243 356583 odifo Samson kwaku yeboa osi awiemfo ba Malaysia, this is the nation's uncle, Offa Bishop Lumba. Yasini nyina wa fanie. Eye Koowaa dwumadie na wo hwa no wa KUMAWOOD TV so no. Oman no kura sa wom. Tumi bon me kwa binisi anu mo mo wo famani abere. Mesimu nyina mo nka me ho. Ewo Koowaa dwumadie so, ewo KUMAWOOD TV. Ni nka no kura nche nipa. Omba mpanyin yamfonso aka no kura kire no. Saa na minister yamfonso ohia no kura. Na nanom ahemfo apolisifoɔ asogyafoɔ obi bia wo fa kura me yebɔne am hia no kura bo me na yanka no kura wo man mu ewo KUMAWOOD TV dai wo je won say dan ya sama totawi a wonka bi ma na to nyankomago a menka bi ma no fi so mu nyina ya Abraham ma na mpesa me ka kire Ghana se ye wo abrofo krama bi a wonim nyansa kyen panni bi a ma no position aya me ka ya na nipa nte ase ba me mo mfato bi se enne ukokodu airport a e obroni krama ya tetene se wonyina ho no hunu nipa kokehye no ho a wonche no abra ye de nipa akodina wa yetu omo ka omutimi hunu nipa ontimi ditete se kokehye no ho nanso broni krama timi ditete me yeche no di se wo hwe ya broni krama bi so wo mfaso che panyini bi aponte ne Ghana na kuro yi sese ya na mo se mo be ye ne dia awieye ne ye nyina ye be hunu awieye awusia make sure so be he Koowaa dwumadie e wo KUMAWOOD TV anopa no nsia ekosi anopa no woche na ebe de insama ekoso our social media no na welcome back from the commercial break. We're streaming live on Facebook, KUMAWOOD TV, GH live on YouTube, KUMAWOOD TV, Some Darkus Initiative, Some Darkus TV. We're also live there, so subscribe to our channel, like the page, comment and share. So Enyebi and share straight away. Your test story making headlines on today's Koowaa Show and say kwabna so the same be about betibia. Now then some are open now and say 7 years on 7 years or warranty or warranty on the door. They say and I'm now already no it's me a failure na yenko na yenko shibidi na yema. Stay with us. At age as of 26, 27, around that time, once I feel say if me casting my mind back, what I should have done was to focus on my career, well, and not allow any external force to actually derail my train. Well, dear mission, until
me feel say as an artist, as a young guy around that time, looking at what by God's grace, me to make say Yankopon dey achieve me build to actually have a second shot. Actually, I feel like Yankopon abua me to have a second shot of my life. Okay. What's the American sense? That's the reason why I'm not taking things for granted. Like, because around that time, unfortunately, I even want to say there are other people who have become casualties and as I were involved, and so I don't want to make it look as if I was a great person and somebody was bad. Do you understand what I'm saying? But I feel at a point in my life, I should have focused on my career more than any other thing. Like if I get you wrong, you should have married then. There you go. Yeah. Okay. We podcast now. Comedian always, I can say, if you're an entertainer and you don't have a partner before you become popular, a big problem because it is difficult finding the right person. Yeah, he's right. He's 100%. He's 100% because if I don't want to go into it, but if I think about how the circumstances by what I met my exes, then it tells me what Comedian Wise is saying is positive. It's very 100%. Because quote and unquote they were fans kind of. Can you understand what I'm trying to say? Do you understand what I'm trying to say? Like they knew Kwabna, they didn't know George. If you understand what I'm trying to say, it is only before all these things are and can be the expectations and as be a temperament could have been different. I do understand where I'm coming from. Yeah, but then all in all, Charlie, I mean, in my experience, then I'm just okay. Yeah. So what do you think is not happening again when you meet the right person? Things that have happened in the past, you make sure that it won't happen again. I was young back then. I can say some 10 years ago. I was quite young. Though my feel I'm immature, but I was immature. Yeah, because and now I feel I'm quite matured enough to know who actually is coming from me and for me. Do you understand what I'm trying to say? And that person, regardless, you see, when somebody loves you, right? Because I have loved before. When somebody loves you, it's unconditional. Even if you don't end up with the person, you still wish them well. Do you get what I'm trying to say? But the circumstances by which you break off with people and they do all kinds of things to harm you, that should tell you they didn't love you enough. But they were fans, kind of. Can you understand what I'm trying to say? Do you understand what I'm trying to say? Like they knew Kwabna, they didn't know George. Yeah. If you understand what I'm trying to say, it is only say. I'm so truthful on what he's saying this morning, Bishop. Amen. Wakasa. Achire na adwene. Dodo na wumisa. Ne fanketu bi ni wumisa. Fanketu bi ni so na ama ahoye dena na. Ba ma dodo ni nyina emewum. Wetu makwako ni. Ayo nkofo bebiri wa setene mu a. Mabobọ bla. Omuwodini. Omudini nyamu no mseleti o ma ho kafo. Enso omanya ne omukra kondo. Ibiti o masem. Omoni o matin. Mrantie no se ye bobra na stardom ne ba ahiyi fi yakwen. No na ya na ma sa ne ma ne koso. Ma na ono so wodi na okopeyire. A check the bi ani bi wo. Do body ni wura double bi ase no so ba na abe. So nyamu ni pa no we sa appearance no. Na ni attitude bi kura mo na sa amene ne de won ni ho. Ti wo ko wura mu yi e do hunu se awale beauty e respect. Awale beauty e ahobrase. Awale beauty e kon e paso tuti ya ho afi ko hunu yi a o de abaye aduma ne se aduma ni nti 20 man select wo ba ope. You have a lot of women
enya hu adwuma ayɛ korɔ mpɛw ya yɛ adwuma we bi ehyia ma bi a onya kan so yɛ radio tv yɛ kuro san nkɔfo ne deɛ dɔno so so pɛ bi pa akɔ nyɛ wo fam no ne hia no dɔno so mpu bi ba ma ne pressure obi ba ba ma system san nkɔfo ne yɛhyia bi wɔ sɛ yɛ ma yɛ ni bi yɛ ni puno stardom no otwa kwan ketewa bi ne onya sɛ nipa na wakyerɛ waka kyerɛ me sɛ me egu ne so kura me mfi ɔmo na we na no ɔde kɔfɔ ɔmo gu ne so no ɔmo nso so ba because of fame ne nti do you have every right to bet me ya selective enya oba ifiri se obeboa ya brabo emu bebere ku awale ni jai e de ko share stardom so mfiri ho onya awale wo ba wie no unim adwuma na me ye dada di si enya time mo oba enya ni die kan obi wa na ye ja na nye so oba ni suban ho oba na nya mfunso bia atoni mere ma no but at least no matter say you adwuma tie aha 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 so Danya wo mu hunu tra na mo nka se no na ye program nyame nkomo a mi di ne se e TV presenter wo wale ya okuru do mu so TV presenter ya ho acha na kra kon do so onye bi na de ko adwuma okunu betimi ahwe so say san na adwuma ne te but you saw me doing it before coming but not to a certain level so ohunu say okozo so anopa na wo be fi mo no ye okay no he that dey share adwuma ni adan obi be pie onko ye hwe the friends na afre no mo ko have fun that time I was with nyama oba no de kutua na mo etisa o yo oba o mpeda e bi achiri ye me ma yin advantage da ye ma ne boro so omna kwam na omo wanyum to for mo time rough nimduni bi waso ni mire bi ya atro se akire du season na omo bo shows omo wo mere rough omo time na omo di TV omo dwene studio no bi okure woni fi a yo header ni bi bia o header ye ni gidigidi bia na adwuma ye wadwuma nso ni mire bebire saa e wadwuma obi de se mo fase great ampo pemna kutia sesi a obi gina okutia so de nyanyom ze ni pa we ni ade bi a twe na attention bi obetima ka se enu nti na ma no ye busy ohunu ni onye once man nko aso okobo shows no nko an o ne de omo enough time onye omo nko an to nyom omo musa nyum to fonu go meka kire obi okwo reason no ma reading especially bo fast we oye ni yi a abura so anatu di bia na si kwan pa ya adade ne ma do mo wo mo no so mfiri se ne de no kan ya a lot of them oba ne wa adade onko program to amfa ne nkoda ni nyina so kan ware ye ho ya ye footballers no omso your stars om ye business but great tournament was an ira dress ne battle stand mu otuna ni hwa no kora bo ze boost no mo ye bibi foforo ya artist ne dodo se ne ehu omo ya ko DGMA awards kora no wo de wa hwe omo wan na ya ta tuna nya wo za ne ne si nje obayi de na wura kora ntete waje ne fie ni na aso ya tamu ngete anka de ba ma no a ni ba jo wo no apo wasem gabo wo sa akodi ekwaji DGMA award obatuna ni wa boni suit ne yere so ahye na yi tinchen kama oba no so ya proud ebi e ma bi mpesa omo de omo wo ho ye obi wo so omo ni kura age sa be ma no madwuma de mpesa we no de aka hye wo so a time ni now spend say ya adwuma ni ntina sabita frache oto bekum oba sa de wan na ne kra be pene so edi mistake ni bebere free enso ya kache ye na ma ni gina wo de sa ya wo no mum no om de kwa ya be kan se ya adwuma ni nti na oba ye na wo hunu no oni adwuma no gina ngoso ohunu ni awoye wo hunu ni awoye bia yo ba bi ba akum yenu bi wo a mo onye proud otu ya ntuni kese president bi minister bi MP bi ni nua bi obekwa yi di saa bi wi na no yire timu private care ma ko duma ko chia obo mun san yo de na be bia na wure nchechire wo mu artist no no ko a o so no ma na e bitu agu nsi do be nya time mo obi oni mre no ko be ka say me fans ti na die wi ho fans be na sene obo da wachi nya wo ko chini na mo de ade nya wata dia wo sha ko sa bia wo na esi ese septa pro tu nya da je mo wa bonte so na wunya Kristo so ntimi nya ofie ya ntimi hwe na safo so dia ni je no tro bia ye ba bi ntina fie na afie kwa bonte ya tima ko ya se de se fata da ya ye ne sa so de atuma ni bifo ya so tuma mo ne bifo to grafo obi wa bonte a
o me tu adwuma na se o adwuma de ese mo de me de da so beti ma provide nya me pay nyina ama me o me nya ne medi ya me de kota ma pe bi abra no aka na akon ado no akofo na ba o na wo hu se show ni mu se o kodun so kro pe so gina ho ene wo gina ho so nya se wo akoma fans bi anye watu ajira wo hu se fans bi ahu wo wi wi atu atale o se de o so be siri bi no wo betena kukuo ma yedin anu astate on so hu ge se de na osie se o pe no wo ha do be kiri wo adwuma no enti be ma be ma ni bi so aka do se ba adwuma de be ko eni machi eso nim de obe nim nia wo kwa ka ba be saba ma yedin na pesa wo ka se onim nia wo kwa suban ni attitude alo kwa de nti me de wo kwa ere enti on fa woni na chi nko kura na akọfa asema ba na dan no na me ka se ya ye bu boso nyina so se mo anya every ho because any media mu ni awo so ko kwa to kwa obehwe ni YouTube hu the same to kwa no be fi no be ko entina wasa wo ko na o ye ni firi ehunu do se fata sa adwuma na wo ye so ni bitu sa na ehunu na asundue ba ono be hia pra de adane abro a praise so sima peg mo wanga mchene to wo ma na pra de ayese de ebu se mo ni mo kra ni tie mo ba se de ko de bia na mo sere atu bi be hu na se ma nya se mo be dan to kwa enti ye adwuma kase aware ye adwuma wo na ya ho nko nya ne se de oba bia dabi unkonya be ma nse de wo peda enti o so mum so ye ho adwuma be ma so ye ho adwuma enti na mgase be ma bia watima ware ya di 30 years no a na yere bona ba so ne have you great ya enough from wo adwuma bebre ye wo ba ho oba wo adwuma bebre ye wo be ma ho ansa na motima nya ho sa fe de tie ho asa we bie na no na we yesire no you go be ye tete no ye cheeky person eno no mo area ho sa no mo tie gosu timi mu obi ma ye nafo mu bodi bengen to kwa mu beko etu ya afun na betima ka je no ya free to ya ma ni bedu afa ndu ka sa na fun na draw asem gro na ade ba no woka onim se wa ye se sa ne partners na no budi agro ofie obi se tete very decent to kasa intimation akuma na mikuru de no kasa nya de ya fun dodo na ekurugu aware akasa one ne betina se amena hu se da ku ye nko mikuru nko jame ba bia magidi edunya ade bo se classmate bia yi ama no de ahia no bo o se se yesi dia go ye friend agro but don't say be fear to come am no ntimi serew se mintimi nyae no usu ye ni se ya ebeko ana o mu ne tie hu ba bi fi se nye krasi ni na meye na ye terms da ye nchamo no ntimi sere ba me na se ama me na fa ye ntiase na mo de monya one step na mo ko ye nye wo ba no so wo kwa ye wo ni kuro ni ade o se ma onim so be ka ne ko ye sa na ye tie da di ono de nze right to defend it Judi na chiko ni kroma ye wede no na ho ne na mfo vice ho ne na busua vice you bi wa betini na dufie ni sabani wo le akia wo mu wo sa time so nim so e panini do na akia no wa bodam dipen was na onyini ye na ye dey wo ne ni ana ye sa it wo hia na kuma no wo ye sa ye fie ndede ye no wo sister so be so mu ade o ye ne kasa kire no tu ko hu ni sa wo se de onu sister mba be kasa na fie na ye de na ye aye bibie ho ya hunu sa ni man gidi vanga dia wale a obi e wo ko e fe dawo ya hunu na wani ade so ma wale de e fe se no aje wo kan tre wa wo se be fem ato ne bu pa mene ne ma che e de afuduo ne ade agade ne ma na be yese de sitie no wa nya ne sa emmoa it is I wa hunu sa ni man gidi e o be be du an ko han pa so ne yiri timi ne tena of course uko ni fie gana ma be ka jo say ba ho ya ade o but 25 farm also because one na de na hihye ama so be ka sa atro pe na ni aba no so say me kunu ana me yere uye ni sia ni mood ade o be bi o ka sa o me di watembi o ma ne bum David o se ni mood asesa aduane ni o be ba be si o nkasa but trans o be TV business man so to wante na wa wo de wa tro je ma nkasa yi na de sa o de nkakra ka nti umpeza sa de be si dia fe wo kasa no a odwiri wo se yi free life ye woni nyina we so de oba ho fro so no wo mumu ye chiki ya bufuo ni ba o ya no so masa wa bodam utimi kasa me ya o yere nye case na be asem bu mu ni nyina bibia bia I was sia nyama bebre o sia na bebre ebe boy ya tana sama da bia kwa wa o de ya di no nkwa be ligu a your life easy amon mo buja say ye den na utimi ye na o yi na nche se to kwa maada ye wo na ade adwuma bi ato form na ne ma etima hyehyɛ kama nya peche peche de na mpratwe kra nya peche ye nya peche nti ka bi za mba de ma no be kam na so nware ntia de be mpratwe kra nya peche mpratwe kra no wa nya ho adwuma be nyina
yefi baby I mean film bi na de ko we say me ni nua ba akra obi e moja ba baba me ngane sa efie enye easy because esusuban esome de na me mpra no esusuban esome de if baby am tia reba if you am te bi a we tito compound house e bi am so de bi a flight man am she so de bi am ka say elocate to eat da bia ye de koko na atete me ko fa danfo bi da bia no pa no pa fufu yeso no ye fufu koko ne ye tete no ye ba bi e fire no uto koko ne ba unipa uyonku ti begim se kwa so enti sa enoke de koko na tete me e be sin ne nyina du anopa na manum koko na asem yare enti mi ko sha danfo no pe fufu anopa bia fufu na am say enti me do fufu na me feel comfortable I am say my chako but I decided say I will adjust. Yes. Because yes, what I say. Enti nyame ne ebo afo. We be wudi obi aba ro ne sabetu. Se beson se enson obi e bi. Ni na ya ka mo se me no na mam to dia mbeza me from me se wo be di a. Ba be di. Di later na odu obi na no wo kan say odi onya dia mfo na say me tiri mo dia. But o se be di. You see, and you know, when who's and so hard, Chene. This will be with D. Jamina Modi. Yeah. No one ham. Now, many about for me, Cecilia, and no, maybe next me more and ye moving on so nicely with our relationships. Last time I made a bro and pay and say about a friend Nana Brown or no so what better to be my papa who's been paying and questioning and stay with us. Mina meji yagrada efi osu ben pasem. Meji osu ben pe fi yagrada ansem. Me ana meji efi aswas nega fi osu ben pasem. Na me toche na be mobo. Abua, how dare you? Move so be slow be mantimi papa. Ade am pese me yen mo push me. Mu ya mo wate. Move so be slow be ana. No what kind of nonsense is that? Who be job the kase? Ena, yen we obi akabe kwasia. When was the last time? I mean, I'm not make a suffer canon. When I would tell me, so being to car, mammy. Then I also been part of car, mammy. Now, look at the imagine I and I read now my yes, what do you want to be going? Also, been Bobby China and would just off for would Jenny or the not of trust that could die, mammy, and would jack. What's like you? Foolish idiot. A woman was here pro, or pose, say what's it? Entry. Kwana kopo osin ni pedua. We hear him say bema. We hear him say that the brown bell fun bema fun. Abrocha ko unti be pipa. Uti wurem. Ufi wate. Wo size na me abuama bua. Wona wo ko ntokwa ma ye tua ka. Mese me 500 cedis ne 1000. 2000 and 4,000 is coming here. One chance to make prove. Won't make prove. And maybe you got a diamond appear say, oh my country say, your friend say, oh CCTV camera. Often your mama make proof. Yes, cannot the mommy. What shimbaba? What's your for? Upon wedding was a some you didn't chiama, yes, from Mukusu Schmidt Nipa. What do you know? More than Mupem at the Queen. Momo party coquin. More party coquin. Me many me kunyaye. Me back until me come in say me I say me now make a science no mo be take ya one is robi on I must be robi on mo chimi papa nyaye me back until me come in say me I say me now make a science no mo be take ya one is robi the other one you titempeni for no my say d4 to mo be bu bia na is Bible quotation no e kwa na be si so pepepe. Yes, opening we grow abache, obey yasia che, doing new years at year. Tinamite me the Bema Cochelle, mammy, no account we own wow. Would you find yourself bone cassette you? Baba Power and Nako Bassa, no, the mammy kind, yeah, because we see so will be addressing once I buy. Team common down, common name, said your sound to a chose our quantity missing to his armor, one German Josu will be saying that was the wow, over dinner one tears here, who go we are and your kind when you walk. Diana and then for no money, boo besses, all one not share or share, but a fruano, and I walk on mine, so all one not share, but a fruano.
onipa bi open krama ngoro die ba ewo peace bedam na so bo so pege di dia no oba wa no atwa ontimi shata abo na ni je kuro oba go zo huri so wata me no ano on traso prophet Isaac owusu be mpa ne pe na kofiri kwa mu dia bi hu mmiri etimi kan ye pe e de kire no anka se betafrache emire ye nama onipa bi ape eniema ye mani padua no so ye papa enso ko nyina hu mmiri de ke yentuni abo edua nyina ne hu mmiri de obi akọ afomu hu bia anko ntuni enso wọ ne ye de ye kana na bra no wusu be mpa de nkesi sen distance ne wa edi prophet Isaac wusu be mpa eni di na bra distance no ayete se betafrache ufiri mikro mbedi akon ebesina kop boga emuwa no du boga na aka to se dipa na orere no tu afiri ho ise wo tema na wo se to so batema ekwan no wa nti no nka transit we ni kwan se ye kura wa asetem ma we ntimi ka fo ti na bra nkomo won sika di bread wo na social media wo share boka wo ko free ye we ntua ena traza ko dan wo de wa no share bo ena we ntua na se sa bo share na papa ni share man na wo ko ntokwa na ko nya no kuri die ntokwa na wo ko ti ahyew bo share na wo share ti na so ti wiase a ye fair na ye brain ba so won so wo ye oduma dada di ba na afro wo che wa de dia fine ba so wo da so wa share me bo bi do so me ma de bi dina me ntua na mo mi tu de enye wo asetrem ntua na mo che sa o pa de na pa ko droje sere no pa de we mame e simple amana nya de sa de na ono mo ahye obonti na be mo akọ nya woko ahye obompo no ya de na nya aseche ne ka che no se na ebu abo wa wusu na baba asabi wo wi ase na so be mo anu atia mema wo da ache e sini kuru brebre me gase wo mfa menko ni ababa ne ye wo nya ya ne kase bi be bona da da ma wo be me na abeboka engasa nchire no da ma wo yetri afọ se de yakura wo ti bi be jina bonte ke kawe na wo kase tia be ma woni bi ba kase tia wo kase tia be ma woni bi ba kase tia da bia me ka chem se awura de mema represent wo no nti be ma bia wo ye wura be ma bi obetima ye wupunu nti ne ka mi wura no se wura no wo ti ase se obi nka se mi wura nie no wo ti word na ase se ya basre nyansa no amani bi nsua bi o wo kwan bebre a ne waka no betim dia beyi na no ti bi ka kwasia e kire be ma da waji bi e ma wa ta bibie bi en kan kire omo bu ja se me ma dodo se na bufu o nkasa no ye wa ta bibie bi e kan kire ma tama kwasia bi abepie bi no so na pie mu oba but no se me suro ne ka because e ma ne da ye chidie de di ma da ba na te se be ma bi dia to ka se mfrani ma ba e ye kasa ye mo so nkire oba sa na kwasia te ye nkan kire be ma onko fia ofrim ko bi se mfrani ma se kire o ti ase o mo se ye dibu e da ka kire oba eze wara no mu ma eze wara ni kwan so oba ben o mpero no se na hu se me di atemo social media ma sa word na from Gaza aye ye chiwade ye mo so na obo so aye no obi da wachi na atimi ka kwasia ne ufisa wo no anu oya e da wani twen e be wo ama na nanom ama na nanka so wo asetrem wo be fam na se so no ya do ya ye de wo na no jojo ye ne mra wo ye na so bi anti no che oku ni kunu so wo pressure ba so na ni nyina fam wo ntimi nkasa so wo mu bi wo de nka nche wo yire se mewura jajimi no ni enko ye na no so ka bi wo so wa jimfo ni mi anu mi she video bi na ni queen de cho kan no aka e ba cho obi na so be papa obi no akoya ne papa eno ampe munu ni enipa tie se boni ayefo wo wiase so anamon e fridge na gongo obi ntokwa ma ni biem asam ne ba na apese o ka bia se de tie no aka ne pepepe na ne bu be funfuni on obe yo kenye oke e kira se komo no so aka afedo be hunu no kure bisi bijo ne na akotia so dem ka cho se bire wo tratim se makoka na se manka ni ye afedo yale ya bigger quiz ni wa mo be kan na me so mu se ye ntidie ni asa baba yale obi afre na no mfo mo so mfre no mfa no afre ne o ye duma o alade shira mo ya me dia me no behia bo ma basu di nkomo se ya awie ni 3 days na 10 years wo mu brane papa shia no kura ka kire diba ya nka debi be sa ba me po wasem mu shia sigandi ne mo dane asem no ye ni ye ne sa ke da bi me nya problem aje go uzu be bo wasem chen
nso mihia saa na mtie do na me poni abom ono atra so timi tie do za kwa we na no ma be free oba che osika ba ko bienu miensa na so ma be ye me de wo na ne bo afu no za na ma yaka ba se no ye da se ma die no na fe do asi nsem tirase wo amwo ni pa na se di pa no wo mpe na sem yes what you be ni ana to so bo no ani so kro ma bibi to aduane di se na de wo no kudika mi sia no pa pia bonti be ka no plaza papa wo ya de bi so ya de bi se enye wo ye di pa na so fu bani so be so ko ni ma ye nye sa enu de mi nsi wo pa but to extend so be bie kwasia wo no say jibi bo no maame papa no mfiri na mi ofiri bonsam o na sa wo mi bi enu nyina so otumi ti suanyansa yes sir suanyansa na mi agugodro nche obia suanyansa wow adiano o pre gugugugu o kreimu o presana na bra ababa wa me na da ma no ba tie sini so no ba emu no ne ba tantanta emu no onyai wa nko forest da ye twasi bi da yi nko twa bi da ye ti ahunu mu aba ya beto no nti bi da to anu nya ya nje obi a ti jaji mi no wa nko sajada tu ni mi etie yesum video wa nsum bi kuntru kra bi a woni ma de koro ye ka bawa ebi a woni ma de koro edi ya atobo no anu nya ya nje obi a edi na wo je media na bo obu adwuma ba kwa akoya ya wuja ya osi eyi wadi o aja o keka ekina we yese chama na wujina wona so na atrashe o ma na baba ni we se na wo ye de pani obedie edina no emma bi no afa na obi a hintasem na de sam na opani obedi no msu nim ni aba wo kan so mu nyina so mu mani nti no mu ba bonti abeka sabia mu ba ya ebia sam na ayo walefo so ni obi kura ko dai ebia. It is a Zafo Nya so moya kwasi afo said ya gara na prayer ho ahime yi ba kotu wo ya afedi obo mu se mu ya na be ma wo yin sere tie adwuma wo yi na kwado ntonso so wa support adwuma wo na me go kwa se beta fraje mfie ni go ba bia na se beta fraje minim nyansa ni sika bia no me be ware oba ma na go ndi atem media se na me gina cheze wonya dai na go kankura ya dai mo bi mfo ni mefo da bi tikache o yire nesa sa wo do lubu ni ntina ware ye sa kwasia bi di na tamu a sa beta fraja ye wo ya eduonya mu ono ngo kan kwasia sam njiro bi na obi abeka bi a kire no sa futu e papa timpa ma yire okay o mo di Matias ono ba nchen njino o ntimi control wa ye bi lines na tum papa ye fa dia ye form siwo na me ma me collect no time na omo emre mati wo mo nti omo asem wa wunya wasem na wafa esu etufu na wanti a wunya na wafa uyo obi ade a ya no I careful because we nim the dinachi na we nim se bi baby free. Hello, good morning. Morning, what nyakopa adum ye ho ye wadaro ma mo anonko wo e saproso me pa cho me dasi me yagwa wala mpe na opi mo ya ko pante na bo official ele mo di mapa so bani reverend Dr. Martin ko joju na ne yele to man ka ko jo so much wa na face o se ke na operate we nya sabia ni sabia yana afana we ni tunefo onsia nyansa nani ku Santiago no onu sun class no sun nyansa entity ni yire ko bema sabi we yire ebi tamfo na ni ko bia kan tere no o be ma ni tri ise obana be bi tamfo ka na so na wan kata entity be na o de ma wo fi un fan kwa di ni chenyan sala pamela de ne de obwa ebi ni onyan fun fudi ya na wuni do woni ne koye ri fikai ana ne aba ban ke dia ni ko fona kitiya ne ki ne woni ne mu ba ifia o ka ba ko fon shira let me shout so yeah that's it wapiza. Hello, good morning. Hello. Okay. I have this message here that says good morning, Diana and your Chris from George Mami. George Mami want to say hi, good morning. Hello, morning. Although didn't baby a friend me free. Hello. Pacha mo anonko.
you come in as soon as you because of free one something. Me pacho you. If I get it, say, he didn't be the account. The day she answered or someone said, "Mushi, go, Yamiachi, my dear. Oh, I do a phone TV, Yamiachi, my dear. Mushi, MIA. None of working. Yeah, that's CP. I have a call on the line. Hi, good morning. Good morning. Hey, Auntie, are you here now? Swear. I don't know. Yeah, Danyamia. Hey, Diane. Auntie, Papa. That my power, you didn't cut your same say, what but energy. And the boy, you are so your Santini, me, Nini. Me, her. Me, you are Papa. What about your power, your piece of numbers? Neck about your papa. Hey! Me, I'm here, I was coming. Well, you be a papa, not top blinding sack. At young man, who could you say? One penny. Anna, I stop one be at hint of one say. Nakani, I would dear, I done a kino, a put dear so for no one, or the mo, Nana Brown. What? Yami bet Yanaka. Yami bet Yanaka. Give you about also. What papa the floor and the dear part the man, Sister Nana, the council. With Sister Coast. What I say, Mama Mayadi, not to do a tea power cool. I'm a wow say, hey papa, I tell you the other thing. I'm a papa, and your friend. Na kachano na mintimi yesa abonen ana wo say eh bia duru no ene anya kora na me betia ba ya we say ka mo bia moti ha mo bawo dia beto no Auntie Ayedasia no pay. Hi, good morning. Hello, good morning. My dear, now what to say? Yakupado, what's it? Yakupado, I don't know my inti wa no pay. We see up of number. Between also now, Oma, that's not so it's start. The country, I don't have community here, almost here at Dina, yet the swimming park. I did the answer of the media and a photo head of Excel. If you let me on my days, I did not almost and only yes, you the park. And the only year with everything, so if I'm not a power monster, and yes, the little bit that we have now today, yes. Okay. So, you guys, you know, that's it. Looking at the month of visitor, now you say anything, not so near the normal, it's almost a year. Now, just know, you need to know, all right. Yeah, that's it for contribution. I think when you know about the mind, Mate, Meboama and then when Saka with me, a friend Nadine, come on. Hi, good morning. Okay, I have this message that says that I have a caller rather. Hi, good morning. Good morning, Papa Diane. Now, I hope you say, Yakopa, do me where now sway. Diane, on Bible, and Jen about Kajana. Kajana, we have great. Then I can turn down for you and what you must answer the cry. I'm in chair of a lumba and I'm in chair or the fire for dog. Now that I do everything and I'm the farmer. Then I have to be but out of you no can then that's a lot to almost over down to my Diane or more criminal. I was meant for us like a and my own of a lumba. Now, put on some no one can see it. Now, Diane and some have papa now. Who we are for Kojana, the laugh, oh, a Diana head year or Bap, a Siapa, now with this of what anything. All the time, people will be there, come to a pen of my day, a ton of phone. On the next day, must know party, I saw food, and I saw food be said, no money, except the question and take. Your Diane, who are this year or the south for them to perform. All Diane, it will be a mechanic. Not well about the year. Who kill about action. Hey, them is sent to them at them the other who can Catana Bay. All they had to be a mechanic and say, who can make it up, sir, name see the same here. What is the way can know that? Let's go along with all. And to you, mammy, and I saw papa, and come in at them, and I come back with you to the new name, and I don't know so. If you want, come in what them. Diane, did you come out and say, okay, make it up that child, we get up at 12. You give them a chicken, you do now. What if you take it to when you
fufu onye no no pa ele nche fufu e be tere se ma no munya bi tere ene so pa chobo e bra be kuma no na o bebi bia fo ampa ma wa fa na ye na o ba fo na be tua ne ka na so ti bia na be ka te tia pa nyina da no be da ne ko de tia be kwa ko nyina that's it Anope for your contribution. Hi, good morning. Okay, I think say me fa oh no I will call her. All right, hi, good morning. Oh, good morning. My dear, can you quite jaw? Didn't maybe your friend me free. Hello. But what I'm the next say? But you're free people. Me pa cho yin ti wa. We do kwa it's that but you're not free people. We do kapone ba nyango ko no mo ni gbe ni de le papa richi ya o ta chia ni de pe ya mi a nsia me bi no bi ko wa ni mo na ni de na nye kisipa that's it Nyamin Shroud. Thank you. Yeah, for call baby. I think we are far behind time this morning. And you know, in fact, I have this message that says that shame on Nana Brown and the husband. I don't actually know the use of her husband in that house. He can't even advise his wife to stay away from social media for once. Well, that is the opinion. Even Ode is right here. Says, great. It's all right. Okay. 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 All right. Wow, this summer, if I must say, no pay more frame, more months me and frame, more the messages by one man can message, what are my fetch me. I no pay your Facebook friends. We say we love you. Brakwe Kunyamin Shabibre. God bless you all for more messages, your support, corrections, everything. We're so grateful. Star Coast during that fashion, I feel be brave. I no pay me chow. I want to say, well, Old Town, the really opposite there. St. Paul's sorry dime, me chabi brave. Okoto, stress sujum ha. Stefia, I no pay want to say, Sasso, and Obajo G. Imagine my feel be brave. I want to say I don't pay Mitchell. You don't mean I say, I'm free. God bless you. Me didn't Diane. I do here. I don't do me. Watching a baby as down come out D4 and I watch a picrum stanso and a sank of natural spices for so. You better almost say I don't pay. Yakramo, a watch channel. Mampa cho mi pie meba sesie. When say me ye aduane, wo se me kokuru aba. Akaga duro ne garlic na ma wo huru egu asanga no. Tima ya na me hihye mensa. Me mpese bebubu. Ya natural. Na be bintina abele we mu na nyim da. Na nkasa no ho. Me so ontru akaga duro na garlic mfama. Ne we mu na nyim da me yo. Nti wala nne ni so. Wo choose spice to asanta. Me pemi de bia natural. Anti sankofa natural spice. Anti nanka. O say the maranka sa me pemi de natural iti. Sankofa natural spices. Ana na mi so. Nti nyim. Preservative ti nyim. Enya ankasa ye kwem ha to ti na wadi ye. Kakedu enkete ya kese. O ye de ebe bibiara sankofa natural spices so natural kafa if you really dem na do dey see adi you be ya me bro me nyame bibia natural Sorry, this advert is FDA approved.